Sa nama je trener Slobode i gospodin Adnan Žunić. Gospodine Žuniću, velika borba od prve minute jednog i drugog tima, na kraju ipak poraz Slobode 82-86. Pa vaš komentar sutra. Pa ništa, kao što ste rekli, velika borba je bila. Mi smo se, nažalost, na moju, odgovornost, dali više prilike igračima koji nisu imali minuta ove sezone. Nažalost, to je završilo kako je završilo porazom, jednostavno to je moja odgovornost. Borac je igrao agresivno, čestitam ekipi Borca, ne zaboravim spomenuti na sjajnoj igri u ovoj ligi, 6. plasmanu u polufinale i želim im što bolje da prođu u tim daljim utakmicama. Mi smo jednostavno zbog tog dali možda i rezultata Mladosti protiv Bosne, Kinade, jednostavno odlučili se za taj potez, razbili smo ritam ekipe, malo su neki igrači koji su imali više minuta odmorili, dobili su priliku mlađi igrači da pokažu šta znaju, su čitavu sezonu davali podršku ovim iskusnim igračima i definitivno to je moja odluka, žao mi što se ovo desilo, stvarno izvinjavam se što kaže našim navijačima i klubu na ovom porazu. Kod kuće htjeli smo da završimo sezonu sa pobjedom, ali nažalost to nije otišlo u tom pravcu. Hvala puno.